Pastor John Harper har satna hmuna thlarau bo chanchuak tu chu ziak tu madin abung hai Titanic chanchin ngei nomber hi elasiat lo April ni sompali sang khazakwa sompania British longlian le ropui em mai Titanic in Newfoundland hmuna vurtlang asut awanga apil tak thu le mitam takin nunna anchan thu kha kan hrethovin arin om ma se hemi phena chanchin ngei nom tak in phum ru ero chuan khovel hriat a hlo lo hle he chiatna telve pakhat chu Pastor John Harper ania kum sang khazaria somsari panhi khan Glasgow Scotland a apianga kum sompali ani in Christiana a in pea kum sompasari ani in kothlera wakin pathian thu a hriltana chhun lama changphut siamna a in hlo thin thung kumrukvel kholaya pathian thu a hril hnu chuan Harper chu Reven E.A. Carter chuan abula rongbol turin alaluta hemi awang hian a hun puma rongbol na atan thei pha ta ani kum sangkhazara somkwa paruk September thakan member somni panga chu nein ama pualin biak in ahonga kum som pathum vel zet a enkol hnu chuan a kotran member po mi zanga chuang an lo ni ta hial ani eti hun la hian anupuin a thi sana afanei chun na nai enni jesi nen an khosa ani Harper hian Chicago USA a modi koshana thlathum chung rongbolna aneya hemi chung hian koshan chuan hartharna nasatak an changhenge hemi hnu lokhian rongbolna nei turin an som lia afanun nanai kumrukmi nen chuan America a rongbol le tur chuan an kalta ani longthar ro pui maya chuan venge an du si awangin an kalhun turpo kar kha chuanga titlain Titanic long ticket chu an laveta ani April ni sompali sang khazakwa sompani pathian ni ania khochin a thalea tuifin riat po adam doi mai Pastor Harper chu a fanule mi then khatenen longa chuan an in khoma ama lo shetu pakhat chuan longa po chuan pathian thu chu a hril mol mai ani ati khoi hmuna po umse a hnapui ber chu tharau bo zon hna ani ti a heilo zandar som pakhat le minute somli aria an chuan mek na long Titanic chuan vurtlang asut atlat mai long chu reilo te a apil mai don mi mangang authom chuan long chung zong chu alua khat zawa Pastor Harper chuan a fanunei chun nanai chu blanketin na tuama a chala fopin ka fanudu tak wana kanin hmudonia lovakal masaro ipa hian ti turpoimo kalanei tia thain long na thoktu hnena chuan a hlan chongta ani chan chuana longa him taka alu thlengin na en liama chu he khovela Pastor Harper tepa fa in hu nun ber tum chu aloni ta ani a life jacket chu lipin midang a hlan chonga mai chia nopang le la li suwa la selo te chu chan himna longlama kaltur ti in auzui ta lo lawa longa chuan tlan kwalin a hmu apiang chu la li suwa hnena an nun hlan turin a som zela Titanic longa rimoi tumtu te chu ilama min hi pro o kapathian ti hla chu rem turin angena chuta a hmela hlimna na satak lang chuak chunga thingthi in aban aphara atong tai tamol ani long chu apil zodon ta tuifin rial vot tak maya chuan a zuang luta a chu tuipuya thimei tur te hnena chuan lali suan hnena an nun hlan turin alo shil ta zela atopa chuan a chakna chuan a tin talo pathian thushil chung zelin chu tuipuya chuan kum somthum pakwami chau ni in lalpa hnena a cholta ani Titanic long pil atanga kumli hnuwa chuan Canada Scottish langwal egula we pa chuan hetiang hian a testimony a soya Titanic long atanga dam chuak ani tuipuya khan longke thembo in ka oma chuta chuan kabula hian Pastor Harper kha tuifon chuan aron len hnaya ani po chu longke thembo in alo ombuka chandam ini to em ti in minzota ke chuan ai chandam kalani lo ti in kachanga lali suwa ringla ti chuan chandam ini omang ti in minchanga chu mi hnu chuan tuipui chuan alen bo tadaya maktak main a hnu dewa chuan tuifon chuan aron len hnai lia chandam chu ini to em ti in min ron zot non lia ke chuan ai ka chiangam lo ani ti in kalo chang lia
Lali suwa ringla ti chuan chandamin ni omang ti in min ron chang nun lea. Chu min hu chuan tuifon chuan alen bo le tadaya a local non to lo. Chu wangin kay hi Pastor Harper a awanga piang thar hunhung ber ka ni in kasia ti in a piang thar chung chang asoya. Pathian hian he testimony ro pui takhi mi ten sia se adu aninge yang we pahi tuya tanga chan chuana longa an lak le mi pasari chau zinga khan atil ani. Titanic chungchang an soichangin Pastor John Harper a ming hi soilan aningai lova Hollywood in film asiama atilangai heklo. Ma se thina machon mek te tharau nun leinata ngai tua em tu hi pathian tan chuan Titanic long chungchanga chanchin ngai number aninge yang ama awangin tharau bo tam tak achan chuak sia khovel mi hian selo ma se pathian chuan asia ani chu atok viau ve. Dr. Danglam Madina Bunghai Damlo Zena atan chuan chome channa chimte mang top maya ma se mi sang tam tak atidam ve miau mai ama hi Brazil rama lo nei tu pa ri thei mol tak mai lekha po thiam lo ania mitmu po na hau lovin a zeidam thei ani a ming chu zi arigo ani Brazil ram kho pakhat Concohas de Combo a alo pianga a ming pum chu Jos Pedro de Freitas ani an unaw hi somset ania arigo ti minga putchan hi chu azil hui lo nei tu mol tak le so ram tak mai nun apai theilo wang ani anau pan la ya tangin are thei hle a re thei hi si omati na chan ber chu tun ma in mi khosa thei tak an ni china ranga chak le chuana khur de po an lo nei china ma se apu sum apa in nine kol tak nuwa chuan namen loin an lo re thei tamaya o satak mai lo re thei ta thut an ni awang hian re thei na hi zi arigo tan hian a si om zual bik ani voi khat chu chanchin buziak tu hne na zi arigo chuan ka ong pha chu changel na te ani mai thina sakor wa zinga te kariak buk thina ke te an tamlai chuan thingkunga zong ang maya apung pom betin kariak thina hlawin ka khur mai thina ni bong rual te ka enkol buk thina achang chuan sabeng tung rual khaltua te ka tang boka achang chuan bong tulai lir ka khal thina kum somni pakhat kan in nupui nei turin kapa in ka chua san thei ve chawa chuti hunla ya ka thil nei chu kor chung trial le ke kor trial mantlom tak chi chau ani ti in a re thei thin zia soyani ma se alo upa deuh nu chuan thil mak tak ti theina alo nei tatlat meile atir lam chuan amumanga hian mi pakhat doctor anga in chei hian arun kan thina o mak tak te a shebok thina chu doctor chuan damlo hi alo zai thina chu mumang chuan in hun rei tak azan mu ati boy thin ani kumsa ka jakwa somnga panga a chuan amumanga a mu thin chuan chiang tak main Dr. Fritz ani thu aronin puang ta a ama chu German mi ania indo pui pakhat na a khan na thidei to ani chutia in larnu atang chuan zi arigo chuan ti dam theina maktak aneita ani ni tin mai hian mi sangkha zanga rolvel hian ami zaina in chu an ron pan thina ami zaina pindan la chu amul khop maya dokan tarlam tole thuthleng tarlam pakhat chi a ani Brazil mun sang atangin damna zongin anpan huai mai thina middelten midwarna an muwa ke bai te poin an tiang te pain damna muin an hobuk thin ani mi sangtam takin damna an changa chutianga alo soi sakto nu in soi sial zui tareng reng anom ngai lo bok ani Rio de Janeiro khopuya Sao Paulo University le Minas Gerais Medical Academy atang po in Dr. Rualin ami zailai chu an ron endik puya mak anti velu tuk ringot mai soisial turpo an thasi lo azai dam nge si zong ani ti mai lo chu soitur an shebik lo adan pa nga inzi arigo chu tuk tin zing daruka athau zia Jesus of Nazareth Spiritualist Center huna akal zia buka chumi hmuna chuan damlo te chuan an lo ngak thin ani awatlen chuan ama lo ngak tu te chu chuak ri turin a shil thina ama chau chuan engemaw chen pindana chuan omfal thin
ama chau chuan engemaw chen pindana chuan a awmfal thina chutianga adu tak Dr. Fritz anga a chan hnu chuan German opoi dik tak hian Portuguese tongin a tong ta thina chu aya mak chu German tongin nal takin a tong thei tamai bok thin ani lekha thiam lo ani kan ti to kha tam lo te chu an hming le khwa bak eng ma azot ngai lova an nat na chungchang po eng ma azot ngai lova soi an tumpoi na phal ngai lova ka shevek to soya tulo ati mai thina a soyang che in a hredik zel bok ani voi kha chu chanchin buziak tu pakhat Rosinha Sarda umlain tlangwal pakhat alo kala ji chuan mishing ti theidamna lam ka ko mu don lo chia chu I doctor roi lai in ati zo vek to ani ma se pathian atanga damna ka ko mu zo kang che ni tin I tho ve le tong trai la tlai daruka tong trai ji abukang che tin I muddonin Bible bung khatal chiar si ang che ti in ashila chu tlangwal kaltak hnu chuan ji chuan Rosinha ne na chuan e khovela hian rei adam to don lova cancer avaya a in she si lo ani kha ti in ashila Rosinha chuan chu tlangwal chu a chui zui ta a rei vak lawa chuan a thita mai reng ani voi ni lai medical association in an khinga a hantang ve ren rona a hantang ve ren rona zol nei der ti ang devin medical association chuan boom tu ti der mai mai ani ti in an khinga ma se thu buai soina a chuan tu ma ama hek du tu thu she tu an mu zo lo ani an hek ma sakrum chuan ngei dam ania a voi ni na chuan thariat lung ina atanga ma se mi tu ma ama hek tu tur an mu zo lo mi alo ti dam to te le ama tan pui du shim te hne na changin poisa dollar noi riat sing li zet adonga ma se chung poisa chu a pekir le vekani Dr. Fritzuan aman aphut ngai tlat silova kumsang khakwa somsari pakhat January ni som pakhat khan motor che suala athita a athi ma luk tha chuan arigo chu helaya hian omrei don to lo an na tho thei chun chu a top ton ta ti in alo soilok tareng ani